everyone, welcome back to my channel, Gitanjali Storytime in Manipuri. Ngasi su wari ama pura ka lakchare. Ado ngasi ki wari sidi Taylor Schabusiness hana nupi ama koi crime tawbase mai ki crimes atuki yamna graphic oiba atuki sathiba crime ni ko man tawramise. Adu su mai ki lover du dane. Ada sigi thawdog asi Wisconsin da thokibani February gi 2022 da. Ada Taylor sina sigi magi crime se tawrok phawbagi journey ko ma pokpadagi na karamba imung da hawrei karamba background da hawrei haibdo ai kitang haijaramge. Taylor se November gi 1997 da pokpane magi mama Mara amasung magi mapa Arturo Corana doana moi haidi mangon da poksabane aduga mai maming aseng base Taylor Dennis Colorado haina kawe apokpa mai apokpa maming se adu khara leraga mai manau nupa amasu amuk po ni AJ ko ma Taylor gi imung se just normal family ni, nothing more nothing less hadi hena yamna nang basunate yamna inakun basunate just middle class family ne ado moi gi moyum sigi problem se ma pa gi problem se amadi lei ko asigi problem se kaino haibda alcoholic oiwa moi se yu yam thakba sida mama pa se yu yam thakba sida mama sidi liver cirrhosis na doine adubu liver cirrhosis na yana yu thakpa di lepoi doine adum yu de dum continuously dum thaklai doine ko ada kano sina Taylor sina se hitara ma thoi ga surakpa sigi matam sida moi sina tumba changkhraga mama ga mapa ga sina moi gi living room da TV yengaga adum leram bazane adubu TV yengaga moi tum thakraba mama pa ni makse aduga saigi mai gi mapa Arturo se sisna tum hagula pasida mai gi nupi se intrekinga chaptinga leiraga sor holam dabadagi 911 sa kaure aduga moi EMT la aga kholaga yenga kandadi sumaina nangi nupi se sire khole na tawe ada magi mama si base Taylor da yam thina blow achauba ama oiraga ma se adagi recover to bangam gide haye mama gi ek sigi bagi matungdagi khara leiragadi Taylor ne AJ ne mai mapa Arturo done moi ngai se duplex ki atopa mafam amada honge moi hujik leramba yumdu da mama dugi yamna hedi ningsang bakhotpa tawbada aduga specially ena habado Taylor da su hen effect tawbadina mapa duna hongtoga aduda leire kansida adugi flat tu da dum leminaba andum mai machaga AJ ga sanaminaba mama amaga Arturo ga se affair tawba haurani hedi moi ani du nungsinaba haurani aduga khara leiraga nungsinara matungda kano se hujiki nupi siga aduga Arturo ga se amuk luhongani Arturo na luhong base 2012 ni ko mai gi girlfriend na udu ko luhong base asigi luhonga matungda gi Taylor se mayum da di yam thina timid oibagi type da yam thina tumina yam lei adubu magi outside magi mamanabi school da mai mamanaba manabi sing da di ma thina energetic oiba adagi di yamna yam ngangba outgoing oiba adumaina tawe aduga mamanabi sing na su ma kaino ma itaw tawe sin pisna mi amaga atopaga hedi communicate toba amasung managa mai family da nungsiba phongdok paje habedi kari haitare ni mayam ga manadaba khara off oibdong na tawe na haiti moi singsina dum haido ni ba ado regasu masina khangde kano sina Taylor sina pura khoi gi yo sabi imo ka tawba eta kano tawbi masam ga je ga imo tawni kana amu bang ata ka sangdana khotana tawba khotpa adugumba hauba adoga mayum de yauraga na hekta tumina leiraga magi tongan ba character ma damul hekta leiba adagi Taylor sina magi middle school yoroko matam dadi middle school se class 7 8 se saidagi kanai sa kano se America dadi ada ma se pura khoi gi metal gumba adagi di electronic khoi gi electronic music haitare ne dagi anime dagi video games dark video games ko halam haidi kano gumba Assassin's Creed adagi Halo ka hai online game or male sugumda kete dark stuff gumba adagi mingon daga communicate taw basima marun haidi angaw phaidong na haidi kanuma leidai ne masa mathanda yo sari ne yo makso hairoi ni kari haidoino imu khoi ge dark character haitare ne mana portray tawri ma yama mangda adu maina tawroga khoi ge heavy metal ga je abi khot pi degi di churuk thakba horakpa yu thakba horakpa middle school da aduga ma se da mamanaba ani masu yam lunti nagi ko mamanaba ani se amasna shade ko bamga AJ ko bamga mai manau pa do na taba maming manabai wan AJ ko bamga mai best friend oigi hai middle school se
ꯑꯗꯩ ꯃꯥꯅ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯝꯄ꯭ꯌꯨꯇꯔ ꯒꯦꯝ ꯁꯥꯟꯅꯗꯅ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯇꯥꯗꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯒ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯁ꯭ꯀꯦꯠ ꯕꯣꯔꯗꯤꯡ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯔꯛꯑꯦ ꯁ꯭ꯀꯦꯠ ꯕꯣꯔꯗꯤꯡ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯃꯥꯏ ꯃꯅꯥꯎ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯦꯖꯦꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯦꯠ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯒ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯖꯦꯁꯤꯒ ꯃꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯁ꯭ꯀꯦꯠ ꯕꯣꯔꯗꯤꯡ ꯇꯧꯔꯛꯑꯒ ꯌꯥꯝ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯄꯥ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯒ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯕꯦꯁ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯒ ꯑꯗ ꯁꯦꯠ ꯇꯤꯔꯤꯌꯟꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯖꯦꯒꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯣꯏ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯕꯦꯁ ꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯤꯁꯥ ꯅꯨꯡꯁꯥ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯟꯅꯗꯤ ꯌꯨ ꯊꯛꯑꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯒꯟꯖꯥꯒ ꯍꯨꯔꯥꯜꯂꯒ ꯊꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯃꯤꯗꯜ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯛꯑꯕꯖꯥꯠꯅꯤ ꯇꯦꯂꯔꯁꯤꯅ ꯆꯥꯎꯔꯛꯏꯉꯩ ꯃꯥꯁꯦ ꯔꯤꯕꯦꯂꯤꯌꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯦꯜꯂꯛꯑꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯃꯥꯗꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯄꯥꯅ ꯉꯥꯡꯕꯁꯦ ꯃꯥ ꯇꯥꯔꯛꯑꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯏꯁꯤꯗ ꯇꯞꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯉꯒ ꯍꯦꯛ ꯈꯨꯃꯝꯗꯕꯤꯗ ꯁꯥꯎꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯥꯗꯒ ꯍꯦꯛ ꯆꯪꯈꯤꯕ ꯋꯥꯔꯤꯒ ꯁꯨꯡꯁꯥꯟ ꯁꯥꯗꯕ ꯇꯞꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯀꯦꯠ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯒ ꯇꯞꯅ ꯃꯥꯁꯦ ꯍꯟꯊꯔꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯒꯦꯝꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯩ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯦꯚꯤ ꯃꯦꯇꯜꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯅꯤꯛ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗꯨꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥ ꯃꯄꯥꯅ ꯁꯨꯝꯅ ꯊꯣꯡ ꯊꯤꯜꯂꯒ ꯅꯪ ꯀꯩꯗꯧꯔꯤꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯉꯤꯁꯦ ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯈꯣꯠꯂꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯁꯨꯛꯈꯨꯝꯒ ꯈꯨꯝꯗꯕꯤ ꯋꯥꯒ ꯁꯨꯡꯉꯥꯡ ꯉꯥꯡꯗꯕꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔꯁꯤ ꯔꯤꯕꯦꯂꯤꯌꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯦꯜꯂꯛꯑꯦ ꯇꯦꯂꯔꯒꯤ ꯕꯤꯍꯦꯕꯤꯌꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗꯁꯨ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯥꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝꯒ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯑꯣꯏꯌꯦꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯃꯃꯥꯁꯤ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯗꯒꯤ ꯁꯝꯊꯤꯡ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯍꯦꯜꯠꯇ ꯀꯩꯅꯣꯝꯃ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯃꯥꯅ ꯌꯨꯝꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯑꯣꯡꯁꯤꯒ ꯑꯗꯒꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯃꯄꯥꯟ ꯍꯦꯛ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯒꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯥꯔꯛ ꯁꯥꯏꯗꯇꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯛꯇ ꯎꯠꯄ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨꯒ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯅꯨꯡꯒ ꯇꯝꯗꯕꯤ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯃꯤꯒꯁꯦ ꯍꯦꯛꯇ ꯈꯠꯅꯕꯤ ꯃꯔꯩ ꯇꯧꯕꯤ ꯐꯨꯅꯒꯦ ꯇꯧꯕꯤ ꯃꯁꯝ ꯐꯣꯏꯅꯒꯦ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧ ꯂꯩꯕꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯔꯥꯎꯟꯗꯤꯡ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯒ ꯇꯤꯟꯅꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯥꯁꯦ ꯂꯥꯞꯊꯣꯛꯄ ꯍꯧꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯒ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯒꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯌꯥꯎꯅ ꯕꯗꯅꯥꯝ ꯆꯥꯕ ꯇꯥꯔꯦꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯦ ꯍꯦꯟꯕꯗꯒꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔꯗ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯁꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯄꯥꯁꯤꯅ ꯗꯣꯛꯇꯔꯗ ꯄꯨꯔꯦ ꯗꯣꯛꯇꯔꯗ ꯄꯨꯕꯁꯤꯗ ꯗꯣꯛꯇꯔꯅ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯄꯤꯌꯦꯕꯀꯣ ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯁꯥꯏꯀꯥꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔꯗ ꯄꯨꯔ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯄꯤꯕꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯟ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯤꯗꯥꯛꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯥ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯦꯞ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯥ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯖꯜꯂꯒꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯅꯝꯐꯨꯗ ꯄꯨꯔ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯑꯃꯃꯨꯛ ꯄꯤꯕ ꯑꯗꯣ ꯍꯤꯗꯥꯛꯁꯤꯁꯨ ꯃꯥꯅ ꯆꯥꯡ ꯅꯥꯏꯅ ꯆꯥꯎ ꯌꯥꯔꯛꯑꯔꯣꯏꯀꯣ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯥꯅꯤꯡꯉꯤꯒ ꯆꯥꯅꯤꯡꯗꯦꯒꯅ ꯇꯧꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯏꯇꯧ ꯇꯧꯕ ꯗꯣꯛꯇꯔꯅ ꯍꯥꯏꯔꯁꯨ ꯌꯥꯗꯕꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯁꯤꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔꯒ ꯇꯥꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯁꯦ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯤꯅꯤꯛ ꯑꯃꯗ ꯊꯝꯕꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯊꯝꯃꯀꯥꯟꯗ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯅꯨꯡꯊꯥꯛꯀ ꯆꯥꯕꯗꯒꯤ ꯐꯔꯦꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯥꯎꯠꯕꯔꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯃꯥꯒꯤ ꯕꯤꯍꯦꯕꯤꯌꯔꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝꯒ ꯉꯥꯡꯅꯕ ꯌꯥꯔꯛꯇꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯃꯆꯤꯟ ꯈꯨꯝꯃꯒ ꯈꯠꯅꯕ ꯍꯧꯔꯛꯄꯤ ꯃꯥꯃꯥ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯃꯥꯗꯔꯗ ꯑꯣꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯍꯦꯛꯇ ꯃꯆꯤꯟꯒ ꯍꯦꯛꯇ ꯁꯤꯠꯆꯤꯟꯕꯤ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯈꯠꯅꯕꯗ ꯍꯦꯛꯇ ꯃꯌꯨꯝꯁꯤꯗ ꯏꯃꯨꯡꯁꯤꯗ ꯈꯠꯅꯔꯦ ꯑꯗꯩ ꯈꯠꯅꯕꯁꯦ ꯑꯅꯝꯕ ꯇꯦꯂꯔꯒꯁꯨ ꯈꯠꯅꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯄꯥꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯃꯥꯗꯔꯒꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯈꯠꯅꯔꯛꯑꯦ ꯇꯦꯂꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯒꯤꯁꯨ ꯈꯠꯅꯩ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯈꯠꯂꯛꯄꯁꯦ ꯏꯃꯨꯡꯁꯤꯁꯦ ꯄꯨꯔꯥ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯅꯤꯁꯤꯁꯨ ꯂꯩꯐꯝ ꯆꯥꯐꯝ ꯈꯪꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯣꯏ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯃꯣꯏ ꯈꯠꯅ ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯦꯂꯔꯒ ꯑꯣꯟꯁꯟꯅꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯠꯅꯕꯤ ꯃꯣꯏ ꯑꯍꯨꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯦꯚ꯭ꯔꯤꯗे ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯦꯂꯔꯅ ꯆꯥꯎꯔꯛꯏꯉꯩ ꯇꯧꯔꯒ ꯇꯦꯂꯔꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟꯇꯨꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯇꯞꯅ ꯃꯥꯁꯦ ꯃꯌꯨꯝꯁꯤꯗꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕꯁꯤ ꯂꯦꯞꯄꯛꯑꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒ ꯃꯌꯨꯝ ꯁꯥꯔꯒ ꯈꯠꯅꯕ ꯍꯦꯜꯂꯤ ꯈꯣꯠꯂꯤ ꯑꯩ ꯃꯣꯏꯁꯤꯒ ꯃꯥꯏ ꯑꯣꯟꯁꯤꯟꯅꯤꯡꯗꯦꯅ ꯑꯗ ꯃꯥꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯥꯟꯅꯩꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯅꯥꯎꯅꯨꯄꯥ ꯑꯦꯖꯦꯁꯦ ꯑꯁꯤꯒ ꯈꯛꯇꯅꯦꯕ ꯃꯥꯒ ꯈꯔ ꯀ꯭ꯂꯣꯖ ꯑꯣꯏꯔꯤꯁꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯇꯦꯂꯔꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯁꯤꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯃꯨꯚ ꯑꯣꯟ ꯇꯧꯕ ꯁꯨꯡꯉꯝ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯒ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯋꯥꯅ ꯃꯃꯥꯗꯣ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯤꯉꯩꯁꯤꯗ ꯃꯣꯟ ꯇꯧꯔꯤꯉꯩꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯄꯥꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯃꯥꯗꯔ ꯑꯃ ꯄꯨꯁꯜꯂꯛꯄꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯃꯥꯒ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯃꯥꯗꯔꯁꯤꯒ ꯃꯥꯒꯁꯦ ꯊꯤꯅ ꯐꯠꯇꯕ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟship ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯕꯦꯗ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟshipꯅꯦꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯁꯨ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯃꯥꯗꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯈꯠꯅꯕꯁꯤ ꯍꯦꯟꯃꯟꯗꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯂꯥꯎꯅꯕꯒ ꯈꯠꯅꯕꯒ ꯍꯦꯟꯗꯅ ꯅꯣꯡꯃꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯝꯂꯣꯟꯅꯕꯅꯒ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯁꯦ ꯀꯧꯔꯒ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯠꯅꯗꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯀꯅꯥꯅꯣꯝ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯁꯤꯟꯅꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯝꯇ ꯈꯥꯃꯨ ꯂꯥꯛꯑꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯁꯦ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪꯒ ꯅꯠꯇꯦ 3-4ꯔꯛ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯅꯣꯏ ꯏꯃꯨꯡꯁꯦ ꯀꯩꯗꯧꯔꯤꯅꯣ ꯈꯣꯠꯂꯤꯅꯣ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯔꯤꯅꯣ ꯑꯗꯥ ꯇꯧꯔꯤꯅꯣꯅꯅꯦ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯁꯦ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯆꯦꯛꯀ ꯇꯧꯔꯕꯅꯦ ꯈꯠꯅꯕ ꯍꯦꯟꯃꯟꯕꯗꯒꯤ
Taylor gi family se khoi gi peaceful oiraktre aduna aduga peaceful oibada natana khanabada natana masi pura neglect tawibdo kananomta wari sana ningai leitaba mapanduna yu ngaurani aduga masu degi Taylor su yam close oidredana degi di mama gi step mother ga su relation do phatramina magi awara pa kari kra haining ma khoning ba se kanambo leitaba degi magi mental problem se asise hen worse oiba henjalani adai mana middle school oiraga high school karakpase high school karakpa matam da kisi ma se lam helak bagi chang je kamaina tawge sida mayum dagi ekta scene gibi scene raga hapta amuka halakta adagi mama ga mapa ga sina police ta hairaga amta haina chen gre khokare ne thiraga mama duga police na thiraga kana ga lerami habda mai mama na bi gumba hek leramba natraga na mana duda thengna ba nupa haitare ne magi boyfriend ano no ba khangna ba no ba koi ba singdo aduga hekta leminaramba aduga mayum ta leramba adagi mayum hallo haraga yada bagi literally police sing jina ne ma je drag tawraga mayum daga kano tawdoine puraga thindoine ba adagi class 12 karak pase magi senior year da class 12 karak pasadi no manupi maga khana basda man hekta nupi je phudatla bazani physically phachana phubadagi school dagi ma se expel tawrani expel tawraga suma de mawa kem lobi da bodo haidi ma di nungai jare haidi school car roi hena ino kan tawraga mamana ba sung mamana bi dum puluraga drug charoge khologe kai aduga mana chelu bai wari ga se mai gi ma leiba tinaba haitare ne thaine school matam da di big group ta dum tinai dina ada group sing daga mana saina haptam ga mangu ba kholu ba chelu ba toin ni ko do su chelu ba sing je so gi nungai ba wari ga li doine moina nungai khangbra kainu ka hairaga akoina aina chelag lai ro ba sida ima ipa ge dugi chai be khot ba kem yaude kano drugs ma chai adagi mas makhan de horok doini ko chai adagi lots of sex go with the boys kaina ga adumaina ga mare di mai wakhan da de admana ga du hairaga masam thina cool orani moi mayam sing naga kaitare ne mayam kano kare tare ne cool oi bai do mi mamang daga yam daga phabne kaina khallaga ngangbi bu do magi lai ba surrounding gi mi sing du na di magi ko ai dagi worse when kan bi daga piti to bi bu do haidi masinu pi si thungna nungai gi de ko ma je mana di haina chelu raga liri wari se phajarabani cool oi ning dana mayam mamang da liri ne dubu maina lai ba khangi ba mi sing sina se ma jam ta respect to bi dre ko haina hai ba se mangon da di khaloroi ma di dukan da dunia am da lai gram ne sai gi drug cha ba hore ni sa sa ba mayam adu mayam dana mai gi mayum sida khana ba se hora pa se deteriorate mai relationship se deteriorate to ba hore adagi kano sina Taylor sina magi step mother ga magi mapa siga sida completely wa ngang ba je tokhre adu tokhibdagi din wa hanguraga khumaktramina ahanina sauningabani chairaga khana ra kan sida magi step mother su yauraga chairu ba sida nong madi Taylor sina candlestick yot ki candlestick ama magi step mother sida lang bazani lang ba sida pandi palhauda pida moi do wall da thomaga tabdagi moi pura ki graba do ekta Taylor je khoi gi sawagi magi raise je mamit ka je saina sangto ga mama atom bisida ta nang na ingon da dumai nang ba yabra nang kanano nang kanu natra ai nang ai ipa gi nupi atom bini nang adum nang gi kanu do dum layo ai nang gi atom gi kanu do mafam do dum layo ingon da hauro kanu natra di nang ai na ka dawra ka gi ka ga ta ma na to raise u da gi Arturo da zo kire ngasai gi step mother da zo kire ki bidagi enough is enough asigi angang je aikoi ge lamina ba sungya ya roi ma tu jin hai je nang either nang ai chakhra ge natraga nang Taylor je ga le horo ge ra man lai raga di ai natraga no de mi soi da sina tu na ba yaw tare na to bidagi mapa du na zo ai lakna ba ngamaroi sigi angang je ngang na sakna ba su ya dre haina Texas ta Arturo gi mama mapa lai ko kanu ge Taylor gi na maboka mapuga adubu manakda nang matam adu na leiro haina ma se Texas ta thaga dine mana Texas ta honga matungda high school amada mu ming chala kanda uziki magi kaya tare troubling moi family problem sing dagi lapna leibdagi schools da ma je phajana to ba hore school chang naina kadana adagi di mamana ba manabi ano batina dana khotana aduga magi boyfriend ano wanga su thengnarani aduga phajana aidi gyan khatara podo haitare ne mabuka mapudu ga lemina badagi ma bu nungsiba mi ga lemina re na haibidagi ma su kitang gyan tarak patani duga mana amu nupa boyfriend ama kori su yamna phaba haitare ne ma bu phajana sanabi ba phajana takpi tambi ba dugu manu pa wabidagi uchina ma se high school je complete oirani Arturo ju sumna kanda alcoholic oibagi mathakta da ma se maigi nupi ji ka toina khanaraga domestic ki
violence ki police na kanu toroga khamba lakpa khotpa adagidi jail da layuraga din bail thadurakpa gumba adugumba mam problems se adum lay ko ma se lay na magi su tongana problem amazo muk lay adubu Taylor sina for some reason mona reason do di hydre high school loira akanda di ma se Wisconsin da amuk halaktoini halaga mana mamaga mapagi mayum sida sai magi mayum du da halaroi mana topa mafam amada oina mamana bizing manakta haidi leidoine aduga magi mayum singje mana just wari sana base barely ma wari sana dre ko mayum sikanu siga magi manau nupa magi mapwa age se asiga mangai wari sai se aduga sagi Arturo se kanogi Taylor gi mapa se sizu omu magi kano na police na amuk phadoine pharis na kai geno habda mana chahi tara homdoi da suba nupi macha ama izat manghalambagi adugi case thangalaktana maji pharaga jail da magi trial tawraga lei ultimately mana hujiki angang nupi macha do izat manghalurubadagi magi second wife ga divorce tawrani the second wife to na thadu chakhrani haidi mazu yare enough of this family na aduga maske kano hujiki Arturo se amuk bail da muk thadora aga bail thadok na magi case dum tawriba haitare ne case to buse mana da khoi gi years ko haidi lawyer amamuk sin lawyer amamuk sin aduga magi case mana delay tawna ba ina drag tawraga dum leibudo haidi yare makai delay tawraga di ai moi convict tawroi jail la changaroi na adubu covid tawra ani 2020 ki matam se covid was a blessing hai magi da magi ngasai dragging taw leibudo phana kuina amuk lep khrani court mayam kana da bane khota bane suspend tawraga leibudo but eventually magi kanu se case to covid kitang yarapaga mi amata yaudana just lawyer dune aduga jury ga amta yaudre antakti man angang duga tawraga sai nupi kanu da victim duna dum haira khotla kanda mase convict taw hadi mase kanu taw ni convict tawrani ko nupi mcha do rape taw bage aduga chahi trying thoi jail kanu jail da leiba haina mai kanu da thamgare jail la thamgare aduga mai manau nupa AJ se asi kitang mayum da lehore mapa sigi asmaina convict tawraga jail la leire hana tabdagi Taylor sina noma magi close relatives am da kappaga mana victim ahambadi aini khotpane mapa sina mama moidi noma yu ngauraga laaga magi izat manghanbi mana chahi taramathoi train thoi surapa mama leigidabagi marak haitare chahi ama ani haibra adu leirakanda no manungdang da yu ngawra changa ga masi izat manghanbi gi adudagi magi mental problem amasi henjan gibani aduga ni ma adudagi ni mana rebellious orapa mayum daga usilaktaba mama pa nangang bataraktaba khotaba mayam do adudagi ne na haire adagi mana masagi case mana mapagi against ju mana case thangakani na tawraga masi case thangat pajani case thangat pase case taw bahai sida bo lawyer gi kano taw doini paisa pi ga doini aduga adugi matam sida masi akoi gi kan nisha sida lai churaga lai matam ne ba mayum buk lai ningai le tadna masi car manung na tummaga layune di mana mayum da hallo yadrena yadrabani masi car tumme dagin nungmagi chara jagarai dai cha doino khangpote adugu paisa di ma karai dai no nisha sana paisa di kai dai no ma tawraga paisa puthorakani aduga nisha je ab henman na car da leiba mana case amuk tawraga di amuk drag tawraga leirani haina ma sina case amuk withdraw tawgi hai sagi case to drop tawra matungda mapagi ayaba lawraga mayumdu da changaga leirage kaino da ma do leinaba mafam amadi pame gari manungda dum leiya pote mise aduduna case adugi soyam hau khai mana drop tawraga mapagi ayaba se lawraga mai manau nupa AJ se asina mathanda leibanina haina ma se do hongjalaga leikhi hai mana si leiringai gi matam sida nupa ama khangnarani asigi nupa se mai maming se Warren Schabusiness ko nupa ama ga khangnadoni khangnaraga moini se koinara kanda February ki tang 13 2020 se sidaida lohongaga ngasai Warren sizu part of moigi drug chamina ba ni sasamina ba party ni ko aduduna haidi mana drug chabada or drug chaba chatpa khopa tawna bada moigi drug ki party mem tawbada thekna jane ji ki Warren haisizu Warren Schabusiness se aduga dagi koinaraga nungsinara kanda lohongbane
ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯄꯥꯁꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯗ꯭ꯔꯒꯀꯤ ꯔꯤꯂꯦꯇꯦꯗ ꯑꯣꯏꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯤꯅ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯖꯦꯜꯗꯒꯤ ꯏꯟ ꯑꯦꯟ ꯑꯥꯎꯠ ꯑꯗꯨꯝ ꯖꯦꯜꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯪꯕ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯣꯛꯄ ꯖꯦꯜꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯐꯥꯕ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯐꯥꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯅꯤꯁꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯌꯣꯟꯗꯣꯏ ꯇꯧꯔꯝꯕꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯐꯥꯕ ꯑꯃꯨꯛ ꯒꯥꯔꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯐꯥꯕ ꯆꯥꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯖꯦꯜꯗ ꯏꯟ ꯑꯦꯟ ꯑꯥꯎꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯖꯨꯟꯒꯤ 2020 ꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯇꯦꯂꯔꯁꯦ ꯋꯦꯇ꯭ꯔꯦꯁꯀ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯄꯩꯁꯥ ꯒ ꯈꯔꯒ ꯊꯣꯛꯆꯔꯒ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯗꯦ ꯇꯨ ꯗꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯠꯂꯤꯁ ꯃꯇꯩ ꯃꯅꯥꯎꯒꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯣꯟꯅꯅꯕ ꯕꯤꯜꯁ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯥꯔꯒꯤ ꯒ꯭ꯌꯥꯁ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯍꯥꯟꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯉꯝꯖꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯖꯅꯕꯨꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯅꯕꯗꯤ ꯂꯩꯖꯔꯛꯑꯦ ꯊꯕꯛ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯇꯧꯖꯔꯒ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯨꯄꯥꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯖꯦꯜꯗꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯒ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯗ꯭ꯔꯒꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯌꯥꯏ ꯀꯥꯕ ꯅꯤꯁꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯍꯦꯛꯇ ꯄꯨꯔ ꯂꯥꯛꯇꯣꯏꯅꯤ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯇꯦꯂꯔꯁꯤꯁꯨ ꯄꯥꯝꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯁꯨ ꯍꯔꯥꯎꯔꯒ ꯃꯥꯅ ꯑꯇꯥꯟꯕ ꯄꯩꯁꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯄꯤꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯒ ꯃꯋꯥꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯨꯄꯥꯗꯨꯅ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯅꯤꯁꯥꯁꯦ ꯃꯕꯥꯏꯅꯤ ꯀꯥꯞꯃꯤꯟꯅꯗꯅ ꯊꯛꯃꯤꯟꯅꯗꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯔ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯖꯨꯟꯒꯤ ꯇꯥꯡ 12 2020ꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯐꯥꯔꯁ ꯇꯥꯏꯝ ꯃꯥ ꯂꯣꯒ ꯇꯦꯂꯔꯒꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯐꯥꯔꯁ ꯂꯣꯒ ꯊꯦꯡꯒꯥꯏꯅꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯖꯨꯟꯒꯤ 21ꯀꯤꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯤꯗ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗ ꯃꯥꯏ ꯅꯨꯄꯥꯗꯨꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯖꯦꯜꯗ ꯐꯥꯔꯒ ꯆꯪꯈꯤꯕꯩ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯔ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯃꯥꯁꯤꯅ ꯃꯊꯟꯗ ꯗ꯭ꯔꯒꯁꯦ ꯀꯥꯞꯆꯔꯕ ꯀꯥꯞꯄꯒ ꯍꯦꯛꯇ ꯃꯥꯁꯦ ꯉꯥꯎꯔꯒ ꯅꯤꯁꯥꯗ ꯉꯥꯎꯔꯒ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯐꯦꯔꯦ ꯐꯦꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔ ꯆꯠꯂꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯦꯕꯔ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤ ꯑꯗꯥꯏꯗ ꯃꯥꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯊꯣꯡꯁꯤꯡꯗꯨ ꯊꯤꯜꯂꯒ ꯊꯣꯡ ꯍꯥꯡꯉꯒ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯦꯂꯤꯌꯟ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥꯅ ꯍꯪꯉꯒ ꯆꯠꯄꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯅꯦꯕꯔꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯄꯨꯂꯤꯁꯁꯦ ꯀꯧꯔꯒ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯅꯨꯄꯤꯗꯣ ꯈꯪꯗꯦ ꯄꯨꯔꯥ ꯀꯩꯅꯣꯃ ꯅꯤꯁꯥꯗ ꯉꯥꯎꯕꯁꯨ ꯃꯥꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯃꯤ ꯌꯨꯝꯒꯤ ꯊꯣꯡ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯊꯤꯜꯂꯒ ꯑꯦꯂꯤꯌꯟ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯪ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯝꯇ ꯌꯦꯡꯉꯨ ꯂꯥꯛꯑꯣꯅ ꯇꯧꯕꯗꯒꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯑꯅꯤ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯇꯦꯂꯔꯁꯦ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯆꯠ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗ ꯃꯥꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯈꯥꯝꯃꯒ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯅꯪ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯅꯪ ꯃꯤꯒꯤ ꯅꯦꯕꯔꯒꯤ ꯌꯨꯝꯁꯤꯡꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯊꯣꯡ ꯊꯤꯜꯂꯒ ꯆꯠꯂꯤꯁꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯈꯣꯠꯄꯅꯣ ꯀꯩꯗꯧꯔꯒꯦ ꯈꯣꯠꯂꯒꯦ ꯁꯤꯅꯤ ꯑꯗ ꯃꯥꯅ ꯑꯩ ꯀꯩꯗꯧꯕꯒꯤ ꯅꯣꯏꯅ ꯂꯦꯞꯄꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯦꯞꯄꯣ ꯍꯥꯏꯅꯣ ꯑꯩ ꯀꯩꯗꯧꯕꯒꯤ ꯂꯦꯞꯇꯣꯏꯅꯣ ꯅꯪ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯁꯤꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯄꯨꯂꯤꯁꯁꯤꯡꯁꯨ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯃꯥ ꯉꯥꯡꯉꯤꯁꯤꯕꯣꯅ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯑꯃꯁꯤꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯒ what is going on ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯒꯦ ꯁꯤꯅꯤ what is going on is there a problem ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯪꯕꯁꯤda ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯅ ꯇꯦꯂꯔꯁꯤꯅ ꯅꯤꯁꯥꯗ ꯉꯥꯎꯔꯒ ꯑꯩ ꯉꯁꯥꯏ ꯅꯨꯡꯊꯤꯟ ꯏꯊꯟꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯥꯞꯆꯩ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯀꯥꯞꯁꯤꯟꯖꯩ ꯀꯥꯞꯄꯒ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯦꯠ ꯑꯇꯣꯞꯄꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯦꯠꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯦꯂꯤꯌꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯂꯤꯌꯟꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩ ꯊꯤ ꯆꯠꯂꯤꯅꯦꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯨꯂꯤꯁꯇ ꯈꯨꯝꯃꯛꯑꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏ ꯁꯤꯗꯤ ꯄꯨꯔꯥ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯉꯥꯎꯔꯦ ꯅꯪ ꯀꯗꯥꯏ ꯂꯩꯒꯦ ꯅꯌꯨꯝ ꯀꯗꯥꯏ ꯂꯩꯒꯦ ꯈꯣꯠꯄ ꯅꯪ ꯁꯣꯕꯔ ꯗꯥꯎꯟ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯅꯪ ꯀꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯔꯦ ꯀꯥꯞꯄꯤ ꯈꯣꯠꯄꯁꯤ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗ ꯑꯁ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯣꯒ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯥꯁꯤꯅ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯃꯈꯨꯠꯁꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯥꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯥꯝꯃꯤꯉꯩꯁꯤꯗ ꯃꯥꯁꯤꯅ ꯃꯃꯥꯏꯁꯦ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯑꯒ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯃꯈꯨꯠꯀꯁꯦ ꯐꯠꯀ ꯀꯟꯊꯣꯛꯑꯒ ꯃꯤ ꯁꯨꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯇ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛ ꯒꯥꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯑꯣꯟ ꯀꯃꯤꯡ ꯇ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛꯁꯤꯗ ꯆꯠꯈꯤꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯆꯦꯟꯁꯤꯟꯈꯤꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯆꯦꯟꯁꯤꯟꯕꯁꯤꯗ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯐꯥꯗꯣꯏꯅꯦ ꯐꯥꯔꯒ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯩꯗꯧꯔꯒꯦ ꯅꯪ ꯇꯣꯏꯗꯣ ꯀꯩꯗꯧꯏꯅꯣꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯉꯩꯁꯤꯗ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯐꯥꯕꯁꯤꯗ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯃꯈ꯭ꯔꯥꯡ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯀꯔꯛꯁꯤꯗ ꯃꯈꯣꯡꯁꯤꯅ ꯀꯥꯎꯔꯤꯅꯦ ꯀꯥꯎꯔꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁꯇꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯖꯦꯀꯦꯠꯇꯨꯗ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯈꯨꯗꯥꯡꯁꯤꯗ ꯖꯦꯀꯦꯠꯇꯨꯒ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯤꯉꯩꯁꯤꯗ ꯈꯥꯡꯉꯤꯉꯩꯁꯤꯗ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯑꯃꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯇꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯑꯃꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯅꯪ ꯀꯗꯥꯏ ꯆꯠꯇꯣꯏꯅꯣꯅ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯐꯥꯕ ꯃꯥꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯑꯃꯁꯤꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯄꯨꯂꯤꯁꯁꯤꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯥꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯈꯣꯡꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯥꯎꯁꯟꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯀꯥꯎꯁꯜꯂꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯣꯟ ꯀꯃꯤꯡ ꯇ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛꯇꯣ ꯃꯤ ꯒꯥꯔꯤ ꯀꯟꯅ ꯍꯥꯏꯋꯦꯗ ꯊꯧꯔꯤꯕ ꯒꯥꯔꯤꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛ ꯃꯔꯛꯇꯨꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯦꯟꯁꯤꯟꯈꯤꯒꯦ ꯇꯧꯕꯗꯒꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯎꯆꯤꯟꯅ ꯃꯣꯏ ꯑꯅꯤꯅ ꯐꯥꯔꯒ ꯗꯤꯇꯦꯟ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯇꯦꯂꯔꯁꯦ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯤꯡ ꯑꯦꯔꯦꯁꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯁꯣꯜꯠ ꯑꯣꯟ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯆꯥꯔꯖꯦꯁꯇ ꯃꯥꯁꯦ ꯐꯥꯔꯒ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯦ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯗ ꯃꯥꯅ ꯅꯣ ꯀꯣꯟꯇꯦꯁ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯥ ꯀꯣꯟꯇꯦꯁ ꯇꯧꯔꯔꯣꯏ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯗꯣ ꯂꯥꯜꯂꯦ ꯈꯣꯠꯂꯦꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯥꯅ ꯀꯟꯇꯦꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯥꯅ ꯂꯥꯜꯂꯝꯃꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯥꯎꯋꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯗꯟꯗꯤꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁꯁꯤꯡꯗꯨꯗꯤ ꯃꯥ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯗꯦꯁ ꯀꯦꯝ ꯌꯥꯎꯔꯤꯅꯤ ꯃꯣꯏ ꯀꯦꯃꯦꯔꯥ ꯌꯥꯎꯔꯤꯅꯤ ꯈꯣꯠꯂꯤꯅꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯡꯗꯣ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯌꯥꯎꯋꯤꯗꯣ ꯃꯥꯗꯣ ꯈꯪꯖꯔꯕꯅꯤ나 ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯃꯥꯁꯤꯅ ꯒꯤꯜꯇꯤ ꯑꯣꯏꯔꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯒꯤ 3 year probation 마세 프로베이션ꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯝꯃꯒ 사이키아트꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ 이발루에이션 ꯑꯃ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒ 마세 베일ꯗ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ 마나 베일ꯗꯒꯤ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯊꯥ ꯑꯅꯤ ꯁꯨꯔꯛꯄꯁꯤꯗ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗ ꯅꯣꯡꯃ 마나 ꯒꯥꯔꯤ ꯊꯧꯕꯁꯤꯗ ꯁ꯭ꯄꯤꯗ ꯍꯦꯜꯂꯕꯖꯥꯠꯅꯤ ꯍꯦꯟꯕꯗ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯑꯃꯒꯤ ꯒꯥꯔꯤ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯈꯥꯝꯃꯣꯅ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯃꯅꯤꯡꯗꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯈꯣꯡꯉꯦꯀꯣ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯏꯔꯦꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯄꯤꯠ ꯄꯤꯠ ꯑꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯈꯣꯡꯉꯦ
adu khong we u basida Taylor sina kham da bida gari se hot hot na thauraga ma sai policing de zu mai maning tanaraga hector mana gari se kham da bida all over the town ne ta high speed chase tawra police na aduga red light ka se mat ama gam hong ama sai di matang red light ka se matang ga kham da bida yung na thaujalaga mi gi lambi da cycle thor ma mi ga je thom gi tawdana cycle thori banu pa do asuna kanu daga koi mai gi pavement daga tusan dana sok to ni go aduga se khan da bida hector police na all throughout town ma se tana doini tana lora kanda Taylor gi car se mai gi mapa gi mayum gi mana ki apartment gi parking lot ta ma je du da khamaga mayum da chenjang gi tawri ngai sida police ani jina gari da chong thara ga ma je pharani pharaga mai gi gari je yenga matam da amuba box koi gi tare black box ma yaw le rami adu gi koi gi black box hang to yenga kanda di koi gi white substance hai tare ne ko white color gi powdery man ba sugar su man ba adugumba pot ma yawram doine adu do moina taste tawraga yenga matam da di adu meth oi lerame ali drug oi lerame handar ki Taylor je phajana charges mayam tawraga phare mana phama gi charges se knowingly fleeing ko khang na chen gi ba eluding an officer bail jumping possession of drug aduga obstructing an officer haidi sai police na kham kholaga hai kham da bida mana kano to gido gari kan thau gido adugi charges to yami ame hantakti maje phara boga matung da court ta putho kanda magi lawyer do ka tanaraga ahambagi kano dudi sai knowingly fleeing khang na chen ba amasung obstructing police officer do adugi dudi mana no contest na haraga mase 3 months ki jail time pirani aduga ngasai atopa possession mai drug mana lairup do adugi di mana kano ina 3 years ki probation hai magi usigi other charges ki ngasai gi bail jumping ga drug pa kano haidi kano to duga mangon da gari da phap duga aduga jail da matam khara la hele lairakanda shortly makhara lairaga ma se amuk sai jail time dagi house probation da amuk la ani house probation da ju in the condition magi makhong da magi ankle sida GPS ki monitor ama hapadaba also hapaga matam pumna makta magi probation magi jail time probation ni pi adu do loi trip hoba na adu bukhara leraga all hell will break loose do adu tawdoi ni ko Taylor se magi nupa se ju handakti pha baje FBI na pharani federal gi put kano na police officers sing na pharani magi gari manungda sai white kano gi in hapido angauba powder man ba pot khoi gi chini ju man ba crystal ki type to ba ama thengna basida hantakti quantity do mayam yawraga lerame aduduna police na pharaga charges yam chawre hedi magi do ma khitang consumption gi natabida mana yon gi setorom bane na hairaga mana kono da plea guilty tawraga jail da legiba timing oidoine magi jail da main nu pasina jail da legiba hata ama ni surak pasida maje pregnant oire na khanga magi nupa na jail changi bse November ge 2020 dani ko adu ma je nupa se maximum prison hai Wisconsin gi khwaidagi maximum oiba prison da 2024 bok tholak pa yaroi adu bok da bail phangba yaroi parole phangba yaroi na hairaga adu da jail da legi ba timing ni Taylor je mu car da mu lai ni hujik se mayum mai nupa du ju mu jail la changre moi mayum rent nung pi bangamdre kai gino da amadu di drug ta like chura nupi du su nupa du drug ta like chura mina paisa amata laitram ni na drug chana ba ni shadogi mayai karak puduna ngamdadana paisa amta tungjandre adagi jail da lairu bane ma je thabak amta ju thabak macha masu waitress obo khot pa amata kana bongna hire to widrabani na mayum dagi moi kano dana rent ki moi owner dana kau thorak padagi ma je gari manung da lairi ngai matam dane ba ma jigi pregnant ore khangai se mana pregnant ore khangdagi ma je matha sare dagi kadau jige in kamai tau jige na aduga ma ju mayum na gari wari pa sanadram ni ko na mai makpa du da e jail da kari hairu ni ma pa haire jail da laigre adu da ma su upai lai manda dana ma gi step mother se asida is da mana reach out tawraga sumaina ma pregnant oire khole ai kamai tau doino ko doino ai khangdre am ta mating tau bi kholon tawraga mama step mother gi mating na hai ma se ma gi kharamangi or hoigi doctor nung da ke pubi da na khotna step mother gi mating dagi 2021 sida macha nupa ama po ni macha po matung sida my life ta mu tragedy mu hit tawrani Taylor gi mokpa AJ se motorcycle accident ta si hana
pau pirakpadagi ma se pura devastated oirani ma khatane ba magi family da ma khatane wari ma ga he wari sari se adudagi AJC gi ba matung dagi di completely ma je moigi family jinga wari mata saga roi kari maram dagi nu khangde mana Texas ki magi leiriba mabok to aduga mapuga da magi macha do adudo pi hai yo o hana haidi ma condition ama angang yokpagi condition da leitre na hairaga macha je magi mapuga mabok da pithokraga man amu khana contact tawroi aduga pura AJC gi matung dagi di pura in hai no contact with any of the family at all in hai sigi tragedy mayam sidagi Taylor's na magi refuse se kai da oi nisada drug ta mana chaba drugs aroi bida more and more nisa je saraga ma se adumaina lela ani ma karai da magi kari macha da mabok manaka thami do kari no ma gyan ta de mapa jel da leiduna ka dori no ma adugo suma wala ngadre mangi haidi magi su kanu mapa do ga di yamna phattaba relationship ama lemina rabina magi step ma da du suma mu hana wari sa garoi macha po matungda aduga ma sina ado drug se sara ga nisa se sara ga tara ga mayum kadai kana yi mayum da leinu su khangoi nu na ma ga drug samai nari ba mi ma gi mayum da he adumaina sara ga leipsida magi thaina middle school da tep hadi maga magi best friend oiramba mamana ani do adu do connect tawduine kano do Shetirian ga AJ ga hariba mamana ani se si connect tawraga moisi hanagi best friend ko minaram bane khopani moisi amuk moisi jup chamana na moi ga drug samina bagi do da kano tawminai ni dina da thengnai ni dina atugi matung dagi moi ahum je pulla ga amuk nauna reconnect tawraga apartment to apartment chala ga kano je nisa saba horani kappa chaba degi ganja thakpa khotpa yu thakpa dumai dum tominaraga moi se thina nungai re ado hojik se shade se chahi kun manga sure ko ma je chahi kun manga sure ado ma je camping pami video games pami ado ma ji ju wood carving gi artist ama oira male ado Taylor sina sum hang out tawri ngai shade ki ma je shade sida interested oi ba hore aduga eventually moi animak affair adi shade kano dudi shade di lohongde adubo Taylor di lohongi ni mai nupa duna jela leibani ada moi mai nupa lohong na mana hosiki shade siga moi ani gi affair hora ani aduga di moi ani je physical oidana kotana drug chara ga moi ani intimate oiba matamda yam thina erotic oiba gumba tawe khoi choking tongna ba gumba khoi bondage kaina ga leiba adugumba yamna tawba khotpa adumaina tawraga moi ni je ngau da makok to haigat pa chamana leirame now comes February 21st 2022 numit ne insikano se sigi crime thokpa se sigi numit ne kado numit da kai doge haiba sida Taylor sina shade ka AJ ga hang out mai hang out hai sidi nisa kapi hang out ni ko adu do tongninge na magi ankle da yaw ba GPS se si jamana kapthalani kapthalaga mai car se puraga shade ki mayum da hana chatlaga shade se kano ga lei magi mama tara amasu magi sagi mama do gi boyfriend si mayum da lei bajane do gi basement da lei male ada shade ki mama gi mayum sida mana chatlaga 9:30 sai sida shade se pick up tawraga AJ mu pick up tawre aduga moina khangna ba common friend haibra atraga AJ gi apartment haibra kano ma haibani adu dai da chatlaga adai da moi je yu thaktana khotana ganja thaktana dagidi sahi moi gi met ka do chingdana khotana drug ka do chaadana khotana phana kuina do main leiram kanda AJ se na tara kano khara ngahak leiramaga ma ju chatlage na chakhi bajani adagi AJ na chakra matungda moi ani sina amu khagi narco gi hidak hae kano hidak yam kanba drug makhana moir male adu do amu kapsan badagi moi ani se ngau na shade na mai miyum da oina chatlaga party do continue to rajena haina ra moi ni thoklaga taraga tarakpa sai sida taramathoy ga tarakpa sai sida shade ki miyum sida hale Taylor ga moi ani se halaga basement gi moi makha gi basement do kumtharaga moi se da more mu chai hai drug amu ni sha ja mu kapa ni sha ja mu cha ba tawraga moi ni se high oiraga intimate oi ba hawra sani ada intimate oi ba hawda ina haida moi gi da khara kano tawba
violent oiba intimacy atamine adugumba am tawgale moini se, and it was not the first time. Many times moini se dai sum tawge hai amaga makhuri mechan ke de met pa adaga foreplay oina haitare ne kamaina khangde moi makok sakpa mi sigi kanu se gyan tadre aduga dumaina haurakpasida handakti moina metal chain oina season zen haijani handak kanu moigi kanu tawno bisi makhuri metna base sidai sida shade moi yaraga shade ta han season of honey shade ki makhanau se the segi metal chain jina kisalaga shade na mamain upaga mai mamai sina phabung upaga lei hai leiraga so ete nisadi sutana ngawram ni ko anima pura high di aroi bi da oirabani aduduga moi ani sagi kanu do choking tok no bi chok tok no bi kanu se haurak pasani haurak pasida ekta Taylor sidi am tin kana mangonda di am tin excited oigre hai Taylor have do mad hekta crazy oiba duga maje stop tongning dareba lepning dareba ado shade se maje maya dagi I thokpa haura abani aduga maje purple turn tawra abani ko haidi machu ijegi kanu sai so nungsita yawdranina aduga maj lo khu haura abani adubu mana tokning di haiba kaigino da Taylor na masana haijabada I was too excited to quit hai maje amtana excited oiba henbandana man di tokning da bado di amado sumna kanda kanu tawdrabani sor honba ngamdre khotre exfisiate tawrabni haibaga do mangonda changdabda mana khalije sigi matung da kaidogdage je si tawra matung sida ma kaidogani ai je thina yengningi to Taylor na minute ma ahum deina manga bokse si je ma je sai gi chin do na kisallaga chok tawra thamadagi di tamna dum nupa du su dum sire shete su dum sire adagi mana thadu okan sida shete sida yengba sida shete do maya dagi I thomi manaton dagi I thomi na duga ma do pura ko gi blue on gare kanu nusit ka yawdrabni na gi so kanu so ron mangamdrabni na ado ma do gi shete se uraga yam thina nungai mongonda hatta excitement je aroi bida ma se loireba adagi mana si kanu ka dogdage na mai asiba haksang se mana ko laga phana kuina ko laga kadal tawraga mana pleasure mathanda tawje ye pleasure tawraga aduga moi da moi gi sex toy ga puthoga kanu gi mathakta shade ki body asibai mathakta ka season adana tawraga ko ma se leira kanda mai gi makok sida kaino mu lak ni ko yam anaba mi gi hain haitar ni am sickening oiba mangonda thought ama lak ni mana nga hak sai kanu duga enjoy mai mana taw mai enjoyment mathanda pleasure tawjabdo du nga hak loira kanda kitchen da changaga araiba thangai loin pura la ani bucket ama paira ani aduga koigi storage store haina plastic ki storage gi bag man ba koi thai hagana mori gi kanu man ba do khaw ama chen ga pan bi pochai hapna do adugum gi type ta ama pura ani duga plastic bag khara ga paira ga ma se chokhum de kumdhara aga mana ahambada phabung sigi shade ki asi bhaksang lai ri sigi mathak sida ka khatlaga magi makok se si jang kak to ne ba aduga magi makok to I do kai do loi namak ta na ba haidi kanu sigi bag makok to dana ka aba matung da makok sina mana bucket ta hapani aduga easing do adu jong sagi storage ki tot aina haiba plastic ki bag storage sok na do adu easy loi namak in ta halani adu ta han ba juma ja danga I ga bidi ding haina ga kap thorop do da mangon da nungai da loi gre ma more and more ma excitement oi gre ba adui matung da gi mana mai gi mathaba gi kanu sida loi na ga dagi thang duna yan thara ani mabuk po aduga mabuk kanu sing je loi na mai gi mathibong banin myam se loi na lok thoga plastic bag am da hapchalani do sai I do loi na khak khare I do loi na loi gare hara kan tote bag sima than gi tawi hai tote bag sima na pai raga moi makha gi bathroom gi shower da loi na haidu ani haidu ga sigi bag ko dum thamamani aduga changa akanda adu da lepoi doini aduduga mana yenga kanda shade gi mai gi haksang gi part sing je magi oina puning ma yawi adudu na mana kai dogi habasida maki makhut ka ani aduga magi makhong phaigandagi thangsina kakthala ani thangsina kakpasida mai makhut ta sok thana kotna ma se bok ta yawna loina mang I tho en hai adoraga suma se lepning de yi mane he na mangonda nungai ba ma hen phaw hilapodagi ma je le ga makhong ka aga makhong phaigan gi saruk se ka aga among makhu gi saruk sida muk ka jani ka aga adu loiraga mana shade ki private part se sizu kapthalaga uziki bucket da hapsan gare organ man besul na mak hapsan gare adu duga makhong du tawraga ma se wasal ma je sai ni sa do han ba hora podi ma se khaga tumning dana ngak tang uiri ma le mini manga mo uiri ngai sida uzik pung ahum ga khara helak pasida
ꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯦꯠꯀꯤ ꯃꯃꯥꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯕꯣꯏꯐ꯭ꯔꯦꯟꯗꯨꯒ ꯌꯨꯝꯗ ꯍꯜꯂꯛꯄ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗ ꯃꯈꯥꯗꯣ ꯃꯥꯅ ꯃꯩꯒ ꯂꯣꯏ ꯃꯨꯊꯠꯂꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯇꯥꯕꯗꯒꯤ ꯑꯗ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯃꯥꯁꯦ ꯂꯩꯔꯒ ꯉꯁꯥꯏ ꯂꯦꯟꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯦꯜꯂꯤꯅꯤꯀꯣ ꯃꯥꯅ ꯃꯤꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗꯣ ꯃꯆꯦꯠ ꯂꯦꯜꯂꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗ ꯃꯥꯅ ꯃꯣꯏꯗꯣ ꯂꯩꯇ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯣꯔꯃꯦꯂꯤ ꯁꯦꯠꯁꯤꯁꯨ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯍꯜꯂꯛꯀꯪꯗ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕꯁꯤꯡꯒ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯤꯁꯥ ꯆꯥꯔꯒ ꯈꯣꯠꯂꯒ ꯀꯅꯥꯏ ꯃꯐꯝꯗꯣ ꯄꯪꯂꯩꯗ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯃꯃꯥꯗꯨꯅꯁꯨ ꯃꯣꯏꯗꯣ ꯉꯁꯥꯏ ꯆꯠꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯃꯥꯗꯣ ꯍꯜꯂꯛꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯥꯜꯂꯦꯅ ꯈꯜꯂꯒ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯃꯨꯡꯗ ꯆꯪꯉ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯨꯝꯈ꯭ꯔꯖꯥꯠꯅꯤ ꯑꯗꯩ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯨꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯈꯣꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯈꯪꯉꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯃꯥꯗꯣ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯕꯣꯗꯤꯁꯤꯡ ꯄꯥꯔꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯃꯥꯗꯣ ꯋꯥꯁꯜꯂꯛꯏ ꯃꯥꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯜꯂꯛꯑꯦ ꯁꯨꯝ ꯋꯥꯁꯜꯂꯛꯑꯦ ꯀꯛꯄꯗꯣꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯍꯜꯂꯒꯦꯅ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗ ꯃꯥꯗꯣ ꯃꯀꯣꯛꯇꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯀꯣꯛ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯞꯄꯝꯕ ꯕꯛꯀꯦꯠꯁꯦ ꯑꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯕ꯭ꯂꯨ ꯇꯥꯋꯦꯜ ꯑꯃꯅ ꯀꯨꯞꯁꯜꯂꯒ ꯊꯝꯕꯖꯥꯠꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁ꯭ꯇꯦꯌꯔ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯊꯝꯃꯦꯃꯦ ꯃꯥꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯌꯔ ꯃꯥꯅ ꯆꯠꯂꯝꯗꯥꯏꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯌꯔꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯀꯣꯛꯇꯨꯅꯦ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯄꯥꯔꯠ ꯌꯥꯎꯕꯗꯨꯅꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯈꯣꯡꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤꯒ ꯃꯥ ꯄꯨꯔ ꯆꯠꯀꯦꯅ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯤꯁꯥ ꯍꯜꯂꯛꯄꯩ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯈꯪꯗꯦ ꯀꯥꯎꯗꯅ ꯈꯪꯗꯦ ꯃꯀꯣꯛꯇꯨꯗꯤ ꯊꯝꯃꯝꯃꯒ ꯁꯦꯠꯀꯤ ꯃꯈꯣꯡꯁꯦ ꯈꯛ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯃꯥꯗꯤ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯖꯥꯠꯅꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯅꯤꯅꯤ ꯂꯩꯔꯒ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯇꯥꯡ 22 2022ꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯨꯡ 3:30 ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯁꯥꯏꯁꯤꯗ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯁꯦꯠꯀꯤ ꯃꯃꯥꯁꯦ ꯇꯨꯝꯃꯤꯉꯩꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯊꯣꯡꯗ ꯀꯩꯅꯣꯝꯃ ꯊꯤꯜꯂꯛꯄ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯥꯕꯖꯥꯠꯅꯤ ꯊꯣꯡ ꯊꯤꯟꯕꯗꯧꯅ ꯇꯥꯕꯗ ꯃꯥꯁꯦ ꯍꯧꯒꯠꯂꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕ ꯍꯧꯒꯠꯂꯛꯑꯒ ꯃꯥꯅ ꯁꯦꯠꯇꯣ ꯀꯩꯅꯣ ꯌꯥꯝ ꯊꯦꯡꯅ ꯍꯜꯂꯛꯑ ꯃꯥꯜꯂꯦꯅ ꯀꯨꯝꯊꯔꯒ ꯊꯣꯡꯗꯣ ꯍꯥꯡꯇꯣꯛꯑ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗ ꯀꯅꯥꯝꯐꯥꯎ ꯂꯩꯔꯝꯗꯦ ꯀꯅꯥꯝꯐꯥꯎ ꯂꯩꯔꯝꯗꯕꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯁꯦꯠꯇꯣ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯃꯈꯥ ꯆꯪꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦꯅ ꯃꯥꯅ ꯁꯦꯠ ꯑꯅ ꯀꯧꯔꯒ ꯕꯦꯁꯃꯦꯟꯁꯤꯗ ꯀꯨꯝꯊꯕꯖꯥꯠꯅꯤ ꯀꯨꯝꯊꯕꯗ ꯕꯦꯁꯃꯦꯟꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯔꯤꯝꯐꯥꯎ मखोन मवाम तादे मई बाथरूम की मई अमखक थाला लेबिसदा माना शेड नत्रब कनानो जि थोंग लोलिस बोन माजे खल्लगा काखत केना तव ममाई हना फटनुंग लेथोपसिदा बकेट अमा स्टेयर्स की मखासिदा लेबिसे उजानी अदा बकेट से यामना आउट ऑफ ऑर्डिनरी हाइतारेने मागी मफम द सिगी स्टेयर मखासिदा लेबा मफम नते बादी लेबा पोट नतेको अदा इसे माना करी ओइरसानो ने न ममासना कुमधरगा जगी अदुसु कनोना टावेलम न कुपसलगा लेरमबदुदा अदा टावेल से हांगतो येंगबसिदा मादी मी मकोक म लेरमबा उबदगी त सागी ममा तारा से लावरगा लावदगी माई बॉयफ्रेंड कुमधर अकांसिदादी बॉयफ्रेंड का दौरे हरगा काना अमाइना से मी मकोक म यावरे आई मिटना उरिरा कइनो अमता येंगो तवस मागी नुपा मागी बॉयफ्रेंड जिना हांगो सेगी ममा सेगी बॉयफ्रेंड जिना जंग मु येंगबसिदादी शेड के मकोक तो ओइ लेरमे लेरमदगी कुदक 911 कौरे 911 कौरगा दुमाइन तौदगी पुलिस मैम लाए तम मै बैकअप मैम तौरगा लाए दगी एम्बुलेंस पोरे खोले दुगा पुलिस तो मोइना लाक मतमददी कनोगी शेड की मयुम जे थोंग हांगतो कान थोंग हांगतो लेरमे दुगा मपान द कप लेरमे शेड की ममा दो अदुगा माना कैदौरे खोले हांगमदगी ममा तुना बेसमेंट दम त कुंधर येंगो खोलोना पुलिस दा हाय दे पुलिस ना बेसमेंट द कुंधर कान द सागी मकोक यावे हाइसिदा मोइ असेंबई मकोक याव जालो खोली जालो ना पुलिस मोई अनी दो पुलिस अनी हाना कुंधरगा मोइना बैकअप अमु कौरने कुंधरगा येंगा कानदी कनोने सागी शेड के मकोक तुने अदुगा मागी प्राइवेट पार्ट तुगा मनु मनुंग याव लेरमदगी माजो शोक चलगा अमु मागी अमा सेकेंड ऑफिसर जे अमु कौदोइने दी असेंबनी लेरे नंग हुजिन कनो मोर बैकअप कौरसिदि यारारोय खोलरोयना दे पुलिस अनी सिना मोगी रेस्ट ऑफ द बेसमेंट जे कोयेंग येंगा कानदी फबुंग दो उरे फबुंग सिदा ई ना कोई ई की स्टेन हाइताबनिको ई की डार्क मैम साउ चाउ न मलेरमे अदगी रे कनोगी शेड की बॉडी दो प्ला मागी रेस्ट ऑफ द मकनोगी रे कनोगी अलेमबा अना कपद लेम होबा शेड की बॉडी दो प्लास्टिक बैग अमदा यावरमनी कबोर्ड बॉक्सेस द यावरमनी अदुदोगा बेसमेंट द मोय द लेइबा बेसमेंट द निगो लेम लोइसा अदुगा प्रॉपर्टी मोय जिगी शेड की मयुम द लेइबा मिनी वैनम लई अदुदसु मनुंगदसु याव लेरमनी पुलिस सिंजना ममा दा हंगाकांदा लास्ट टाइम दंग नकरम कांदा ना चानु पास उगे कना कना गा पुनगी खुटकेन तौदा माना लास्ट टाइम आइना खंगबदी फेब्रुवारी की तांग 22 दा मागा तिनबा गर्लफ्रेंड एंड फ्रेंड ने अदुदुना टेलर Schabusiness हाइब्रा अदुदु लागा मा पिकअप तौगिबने अदुदगी उदे खोते हैना हाइबदगी पुलिस सिंजना अदुदि माना लास्ट ओइन उबदिना मा येंग सेन तौबदा मोइगी रेकॉर्ड थीरा कांदादी Taylor Schabusiness से स्माइना GPS ट्रैकर तौर लेबनिना खंगे दो मयुमना येंगरकानदी लेरमदरे माजे अदुगा GPS की ट्रैकर दसु थदलगा थमम हैदि माना लोइना थुदिया थममदसु लेरमबदगी मोइजु कोइथि थीराकांदा ऑब्वियसली दुमा बुदी ट्रैक डाउन तौबा ngam male ma track down tawbaje Eastman Avenue gi parking amada leirame hai ma se gari manung da dum pham leirame hai
mai car manungda yu adu aroi bida ngauraga makut masaga loina thangi sokpagi haida maram maram mayamga aduga saigi magi sweater se asiju shade ki mana kapda litkiba furitu ne ba do furitu ju hongdom de hayo adu su pachana drugs aroi bida ngauraga sut ngauraga gari parking da laramaga magi mafi magi furitu ju ina punga nganga makut ka se loina mak thangi kan maram am taraga ma phamma lerem doine gari manungda magi interrogation to matam sida Taylor sina loina mak sing sing na loi hairani mana admit tawrani mana tawbune na aduga mana tawgo pose tina graphically loina mak sing sing na loina ma hairani sini na mana police daga harise mana shade ki ma makhanawda sai metal chain na puraga pullaga amaduna leiba matam do adudo mangonda magi siramdai gi heartbeat se ma phange haiba thuna ma siramdai gi heartbeat sonora base मासे फावे अदुबु मादा टीना ओवर एक्साइटमेंट ओइमन गिदना तोकनिंग दबदुना करी हाइदी मादु तोखिदबने हाय दुगा मुमाना पुलिस ता हाइनी को कनानो मा हाइदी नंगना करीगुंबा कनानो मा सिमंदना हातोगा चानिंग बाइदो खंगब्रा हातोकनिंग बाइदो अदु खंगब्रा न अदु फीलिंग दु खंगब्रा अदुगी फीलिंग दुने आइना फावरिदो हारगा मानागा मियाम पुलिस दा मोक तोरगा mangi magi rest of the magi body magi organs mayam do no adu thibado have fun finding his organ kaina Taylor je arrest aurani aduga magi trial gi ngai da jail da thamani July gi 2022 da Taylor gi trial je finally start aurani aduga magi court ki proceeding da masagi prosecutor singduna magi gruesome details adi kamai na kakpa khotpa hatpa agi police na hen magi autopsy to budaga phangi je managan gi unsa ga je amta yawram di mana segai bada adugi ga do loina ma khai bada adudo haibada maze nok tanaga adagi at nok tanaga adagi smirk tawdana audience daga yengaga adagi magi jury gi mi sinaga yengaga leidoine ba atoke matik mana sonu su be changse Taylor gi lawyer maming je Queen Jolie kawe aduga mana September gi tang amada kano tawrani khoi gi not guilty haina submit ama tawrtuni ko please kai gi nom haina haragana mado mental problem da lairambani na insanity oibani na haina adubu ngasagi court na physician ama appoint auraga maje magi mental capability je check tawu matamda she is capable na haraga reject aurani maje she is fit to stand trial hana hairi sigi fit magi trial tawbagi manung da mu khara lepure ko adoga February gi tang 13 2023 sida amuk kano sida magi lawyer Queen Jolie sina amuk kano tawbasani da haidi mado trial fit when haibedo kitanga sangtokpiyo kholo court na appoint over physician ataba atopa physician amana zu amu kano tawsian amu yenghan zena adu haibasida Taylor sina kaidoroke haibida majina magi own lawyer se sigi my own defense lawyer sida chongzalaga lasak to bineba Taylor sina sigi lawyer mathak sida chongzalaga ta mana sairaga matin ga sichalaga mana kari no khangde why she last out maybe saigi my defense lawyer do na capable oide na ade kanabo bukti injured oide ko I just mana mathak do chongzalaga phur we wane dubu my lawyer Queen Jolie sina request aurani ma asigi case tagi lokthok piro ai maga case magi case lepanga maroi maga mapham amta phaminaraga ai magi case ai ngamaroi na haibedagi just na accept auraga atopa lawyer maji case tagi lokthoga atopa lawyer amamu hapsan doine magi lawyer no bachina Christopher Frolick hana aduma court na amamu magi pirani aduga sigi no lawyer pira matung dagi di whenever Taylor sina court talak pase magi speed hood ana upaga lakani ba speed hood ana upije anambana koi kano yamna mi chikke tawba mi wonda matin chitpa natragana yamna wild my behavior yam phatta bai tare ne kota dugumba mi da yamna upkaliko adodo uppagala ani aduga loy kano singna media naga kadobagi no magi adudo haina hood speed hood upido na hangaga na police na kaim khumda ba but everybody knows man speed hood upi je kari gi noise adagi mu court na budi letter amu haire magi speed hood se behavioral issue adagi danger she pose to those around her ko mana danger oibe ai magi meeting magi lawyer amasung ma masamak aduga audience on la iba meeting amasung jury sing do moida magi behavior do na maun adu do kannaba haina ma do speed hood upaga makuto kano tawraga punjalaga lakpani khorpani na daina court na budo yamuk sengtore
Adaga forensic psychologist amaleko masina nupi sigi matang sida iti wangang bako mai kamaina mai mental health ki matang da khopa se to sida sawar aga Taylor zina chakri na lang pajani nupi sida lang edo nupi sina haibe se Taylor se she suffer from something called command hallucination hai command hallucination je akhoi individual mi khakna ta ba haitare ni mai gi manakong da kanan omna khawanga nga ma se taraga huziki manakong da wanga ngi ba si sina command to ba di nang sidanang gi nakan gi mi sing do hurt to for no reason ko ma nga sai mai gi ahamba lawyer queen jolie da zu to ri da zu kari gi no khangpote adagi di huziki psychologist ama kano to bula iba haidi ma bulai kano hangba question hangba khopa evaluate to bula iba du sani ko mana sauraga chakri ka thomai do ada mana sumaina court ta mu hai heni ma do maina mana kongda voice taraga matungda ma do schizophrenia severe schizophrenia go manaram dong male voice taraga mingonda hurt to na haiba adugumba gi ma adudugi kanu haidi symptom male kholi adudo male na mana adumain haire dei magi phone nung ising yeng basida police na ju evidence ama phange ma je Jeffrey Dahmer se yam thikna pamjai hai Taylor se aduga mana thajaba se Jeffrey ga Taylor ga se mu animal relationship amda layena adumain hoji ki psychologist ju haira ni aduga phone da su phangdoi ni mana ga yengami se Jeffrey Dahmer goes to jail looking all sexy kaina dugumba aduga moya yam nongni mi ju Jeffrey Dahmer je di Taylor pok tangari sigram ni ko adoga sumai gi wakhanda Jeffrey Dahmer ga mabani je relationship ama da laine na khanjayena dai police na ju magi phone sida satanism koi gi koi ka tare ne satan khoirambagi magi sacrifice obagi su maya madugumba thiramba male aduga asi bhaksang matang du thiramba male cadavers kaino kainaga मागी ट्रायल जे डिफेंस लॉयर ने साइकोलॉजिस्ट ने देगी प्रोसिक्यूटर ने मरक तुदा फना कोइना अमन अमा मुहाई तौरगा फना कोइना लेरमे केस ना अदुबु अल्टीमेटली ऑन जुलाई की तांग 2023 दा जूरी ना टेलर से गिल्टी ना माइंग साइगी लोइनमक चार्ज तौरगा सेप्टेम्बर की तांग 2023 दा जस्ट ना माजे सेंटेंस लाइफ इन प्रिजन हैना सेंटेंस पिरनी विदाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ पैरोल हैना अदा जस्ट ना वॉल्स का वे जस्ट से माना हाइरी से आइना सिगी मागी लाइफ इन प्रिजन पीरी से पब्लिक से मंगोंदे के प्रोटेक्ट तौक दया दे मागी क्राइम से ह्यूमन बीइंग ऑफेंड तौवी ह्यूमन बीइंग की डिसेंसी बु ऑफेंड तौवी ह्यूमन की डिग्निटी बु ऑफेंड तौवी ह्यूमन कम्युनिटी बु कर तौवी ऑफेंड तौवी अदुदुना सिगी नुपी हाइसे मतम कई मक्तदा पब्लिक ता सिविल की मरक्ता लाइब सुंगा यारोय माना तौरिबा थबक से पूरा अखोगी करिया तारेने सेताना बुक तौदब थबकनी ना दुमाइना जस्ट वॉल्सना लाउथोरानी मयामना मागी मतंगदा माई मपागा लागा मपादुना गसु याम हाइको असमाइन तौरंग बैसा नुपी नते खोते ममा लेखिदबदगी मागी मेंटल प्रॉब्लम गिनी काइना मागी मक्तदा हाइबला एदगी एजे दोसु लामी एजे दोसु मागी टेस्टिफाई तौरमे नि मादो सुमाइना तौरंग नते खोते खोइ थाइना ngauri ngati नरमेना अदगी माई नुपाना बुक चिठीगा इरगा थाराइको मागिना जेलुदगी हाइदी Taylor adu yamna kanu tobi mai maran mathada nate mangonda numitu da drug piri ba mi do adu gi sumarani adu na drug pi ba ma du di lai gidre adu gi nungaite adu era ga su Taylor da tang taina bi ganu ma do han da gi mental problem lai ba mathak da noina drug am pi jaru ba da gi tawri ni khole ni na adagi shade ki ma paz na zu la aga I forgive you Taylor kaina hai ko hadi nang do hoi nang na isa nu pa do hale for that I forgive you kai gino da nang zu nu mi to da bad choice sama na bani mang drug samina raga bad choice sama tawru bani kholu bani na adu raga su just walls na yadre mana tawru mi ba pot se am thina pharak tare na dum life in prison pire adi mayam agi wari se site lo sinjarage mayam na gi wari se nungai raga di like to view share to view subscribe to view adu mathangi wari do mong thengna rasiko bye